I pozdrav narod, dobrodošli opet na moj kanal i danas ćemo reklamirati jednog lika, možda ga znate, možda ne. On se zove Viden Games. Samo mi se učite YouTube. Oko. A to je ovaj lik, možda ga znate. Znači lik kida kako dobro snima, znači izbacuje već nekoliko, možda 20-30 klipova, možda i više, znači ne znam. Ima 303 subscribera. Ajde neka dođe, pomozimo neka dođe do 350. Ako ne možete, barem do 320. Zaboravio sam da stopiram. Sad će da uđemo na njegov kanal. Mislim da on ima preko 30 klipova. Vidite, on reklamira kanale igre GTA, Vice City, GTA, trojku. Igri GTA San Andreas. Dopisuje se sa Kovnom ubicom, sa Deda Mrazem. Kao što vidite. Ja sam rekao da preko 30 klipa ima. Preko 30, možda i više. Ako možete, subscribe-ujte se na njegov kanal i lajkuj posljednje njegove klipa. Naravno, ako se sviđa ovaj klip, lajkujte i mene, pretplatite se na moj kanal i ostavite like, share i subscribe, to jest. I to bi bilo to. Pozdrav!